ovo poveže ovo za vreme ko je prvi ovo napravio skupštinu u Srbiji. Prvi u Srbiji je napravio ovu skupštinu knez Miloš Obrenović. I ovo Srbija je bila Beograd, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Niš, Pirot, Leskovac, Vranje. Znači ovo Novi Sad nije bila. Nije Novi Sad bilo Mađarska. I koje su stranke bile? Bile su ovo dve stranke. Bio je ovaj kako se zove, Nenadović. Ova ulica, ova što ide ovo za Beograd, kako se zove ovo? Ljube Nenadović, on je bio glavni ministar u vladi knjaza Miloša. Ovo za Valjevo što ide, od Valjeva do Beograda, ova ulica opored mene. Tu je bila ova ulica, to je bila glavna ulica ovo Valjevo. Znači on je držao ovu Srbiju. On je držao ovo sve Srbiju. Koji su ovi ovo? Ovaj Karađorđević, ko je to? To su šiptari. To su ovo šiptari.